Ita, isagot mi kada iti istorya ana pauluan. Dagiti inkantada, ijay inkantasya! Tampok itangal daw iti panakigasang-gasa ti Mortal a Hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Inkantada ganda siya. Awan ti maaramid tayo dito inkantasya ita. Anya nga tanumapan tayo agpasyar ijay lubong dagiti tao. Anya? Wan, mapantayo ijay lubong dagiti tao. Ijay ayanda Prinsipe Agilos ken apong bubod. Wan anya? Kailiw ko manin ti mapan ijay lubong dagiti tao. Ngimsakbay na, agpakada tayo kani Diyos sa inkantasya. Sige. Anya jay kunayo apapanan nyo? Inkantada ganda siya? Kan inkantada pinta siya? Ijay lubong dagiti tao, inkantada pretty siya. Kasta ka di? Da kayo laeng timapan? Abay, kayat mo ti sumurot? Wan intayo. Sige nga Rod. Umay kayo. Ngam sayang, awan ni inkantada marikit. Kadwa tayo kumaamapan ijay lubong dagiti tao. Adda sa bali a misyon na. O sige, agpakada tayo nga rod ka ni Diyos sa inkantasya. Sakbay amapan tayo ijay lubong dagiti tao. Rabi igayam diti lubong dagiti tao. Wow! Nagado abituan ijay langit. Wan, nukasta ngagparangag kadakulas. Daytoy kaado ti bituen. Ken dito'y batog ti kalapaw da ti pagpakita kadakwada. Ngam awan damat ita. Awan da ita di ta kalapaw da. Sa dinungarot ti pagturungan tayo. Di ta kalapaw da Anya? Umay kayon. Nawaya tayo asumrag dita. Agluto iti kanan tayo. Ha? Amok ti agluto. Pagserbyan kayo ita, akas iti panagserbik kadakulas kan apong bubod. Agbalin tayo ita akas tao. Gaputamangan tayo iti taraunda. Saan matadakas? Agpapada tayo mat iti taraon. No adda prutas da, adda mat kada tayo. Kalpasan ti panangan tayo. Maturog tayo. Mayat. Nasaya at mat na mapadasan nyo ti biyag dagiti tao, akas kanyak. Wan, gaputa nagbiag ka iti akas tao. Gaputa na subok ka. Pwede na dayta. Ala, maganda yun. Naimas na ito linutok. Dinangdang kan ikan. Taisumat ti adda diti kalapaw dakulas kan apong bubod. Nakitak da apong bubod kan agilos iti tagtagainap ko. Kat? Anya tinakita mga aramidan da. Makigubgubat da. Ado a tao ti kalaban da. Kan adapay nagdakkal abwaya a nakitak. Nga iso kano ti pangulo dagiti kalaban da. Ha? Buhaya? Wen, iso adakkal a misyon ita ti nakaipasungal ngalan da. Kat di tayo ida mabalin asingaan. Ay, sayang. Di tayo makita ida. Kalpasan ti misyon da, mabalin tayo idan akasarita. Sa dinungarod ti pagturungan tayo ita. Ijay patad. Ijay ti pagturungan tayo ita. Babaan ti pan nakabalin tayo? Saan? Gaputa adda tayo dito'y lubong dagiti tao. Agbiag tayo akas tao. Kaya't mo asawan. Di tay agaramat iti pan nakabalin tayo. Saan? Malaksid no talaga ang kasapulan. Nala, umay kayon. Pumanaw tayon diti kalapaw dakulas. Tamapan tayon ijay patad. Adda balay daan nagdakkal ijay. Kat ijay ti pagturungan tayo. Kastoy gayam ditoy. Sa bali ti angot na ditoy. Kasla nagado nga asok,
amalang abko. Wan nga Rod, saan akas ijay lubong tayo? Apres ko talaga ti angin. Dito'y di pa nakasentro daytoy nga ili. Amang ano kaya tiyo pa'y takpasyar? Sakbay ang mapantayo iji balay da apong bubot. Wan, sige. Palasa nga, nagpipintas. Ha? Mabalin ka dito yung makiamam mo. Ha? Siyak ni Fardy. Da kayo nga eh. Ano tinagan nyo? Siyak ni ganda siya. Siyak ni Pritisha. Siyak ni Pintasya. Nagpaido madagitin nagan nyo ah. Nga may bagay launay kada kayo. Kaputa, nagpipintas kayo. Kas nagdadamo kayo pa lang dito eh. Tagano kayo kadi? Ijay Iji tirad-tirad? Adayon dito'y sentro. Oh. Kasta kadi? Mabalinti makipagayam kada kayo? Sige. Mabalin man. Ano kasta nga rin? Umay kayo. Sumurot kayo kanyak. Taipasyar kayo ijay lugar ko. Ado ti pagsayaatan nga ipaay ko kada kayo ijay. Adto yan ti pagpalamisyo, nagpipintas adayag. agyaman kami. Anya ka di daytoy apagpalamiis. Pinya dayta, naimas. Sige man nga Rod, kayat ko aramanan. Sige, agyaman kami unay. Sige, agpalamis kayo pay. Tay nakalain pa'y ti daduma, nga ipasango mi kada kayo. Agyaman kami. Saan nyo agarawan dayta ama inom? Apay, nagimas tilangana. Adda na ilaok nga agas kada kita. No inuman tayo dagita, sigurado ang makaturog tayo. Kasano nga amom? Nalipatan nyo kadi nga dapan nakabalin ditong galmaysa kada tayo? Wan anya. Saan tayo agarawan dagita? Basta agpaliiw tayo lang. Sa bali ti maparpar mata kita. Pagkat. Ano kasta? Pumanaw tayon ditoy. Saan? Misyon tayo mat ita daytoy, Pritisha. Misyon tayo? Pinalubusan na tayo ni Diyos sa Encantasia. Ngam saan atap no agpasyar laang. No di kat addagayang misyon tayo, iti kaadda tayo ditoy. Kat iso dayto yan. Kasta gayam. Dito'y tayo laang. Kat di tayo pumanaw. Kat kampay idi, iminom tayo iti day ta inted da apagpalamies. Kat agin tuturog tayo. Anya, Dante. Ferdy. Nainom ka din dagiti babae. Tinted yung pagpalamis. Nalabit akasta, amo. Amo, nagpipintas da. Swerte ka nakasarak ka dagi dyan nga ignorante. Ignorantida? Wen, Dante. Ignorante dagi dyan. No di danto pa'y amo, ti pagturturungan da dito'y patad. Basta kaya't dalata ka na tagpasyar. Ngam, awan matamu da pagturungan da. Aya? Aywan gayam, amo. Mabalin ka di asagaysain tayo langan. Dagiti babae, sakbay nga ilako tayo ida. Wanmat nga may namo. Sakbay nga ilako tayo ida. Pag numaran tayo pa'y mat ida. Kukwak din nakabistida iti asol. Kukwak mo din nakalabaga, amo. Kat kukwam din nakaberde. Saan na mabalinti kayat yo? Laglagi po nyo. Ano na pintas? Kan birhen tila ako tayo. Dakdakkel ti bayad na. Ha? Sayang. Ala, in kayo itayon da. Kat kitaan nyo no napukaw dan ti puot da.
Ayos, Dante. Nakaturog dan. Nagit-ignorante a babae. Di na lang mamayla ako na gaya man. Wen nga rod. Agpaot ti agas iti pagida. Ket inton agring danto. At dadanto niti sabali nga ima. Agsagana kayo. Pretty siya. Pinta siya. Ammo kun noan niya daytoy anastrak tayo. Ilako da tayo iti taga sabali a pagilian. Ha? Kasta gayam ti ugali ti tao. Dakas ta. Saan nga amin? Itulok tayo latta ti kayat da. Ngem inton addan dagiti pangilakwan da kada tayo. Di ta tayo ngagtignay. No kasapulan nga aramaten tayo ti pannakabalin tayo. Aramiden tayo. Basta di tayo pumatay. Maawatan mi, ganda siya. Ijas kaya tumboy. Tadatayo kan hupay mismo. Timangipan ka lagi ti babae iti ayanda. Di ipantayon, amo. Ta sigurado mo ti kateng-kateng akwarta, amaawat tayo. Nang runa, tatalupay. No kasta mo? Ibiyahe tayong dagiti babae? Itamot lang. Ala, isagana yun, tilugan. Sige, urayan kayo ditoy. Tatalaga adyak makapanaw ditoy, Don Feria. Itamot lang. Umay kami. Ngami pasiguradong jegatat ng bagam. Napusaksak dagito yung babae. Yan sigurado kapag inagawan dagiti foreigner. Ariglado! Sige nga po. Umay kami. Bye. Bye, Don Feria. Kasta ti mayat kadakwada. Tanagagitdang. Isung adulata ti kwartada. Ha? Amo yun ti aramidon tayo. Iti kanito ang makadanon tayo iti pangipananda kada tayo. Wen, ganda siya. Di ko nada siguro kat nagbaligid ha. Ama addaan da iti kwarta. Ngam nagbitot da. Nasken ama kang magdaamin. Agraman dagiti kunada a pangilakwanda kada tayo. Rompang laeng. Agturong tayon iti pangilakwanda kada tayo. Nagpipintas talaga dagita a babae. Talaga ama ay ayo dagiti foreigner amang kita kadakwada. Iti panagidada dita kama. Ha? Gaputa nagpipintas da. Kaslasan da at tao. Kaslada inkantada. Gapu iti kinapusaksak da. Ha? Ala, muduyan di bayad. Amok nga dadak kalagatan ngay kumudita. Wan, itid kun tinagtulagan ta bayad. Di kagdanag. Ha? Ayan ngayon tay may sa babae. Apay adudo adamat ditan anakay da. Napan nga ta nagsiyar? Anya, kasano na pan nagsiyar? Katawan mo tipuot na. Nakapuot nga tan? Imposible. Kalpasan pa iti 5 oras. Sakbay ang makarainda. Anya? Mabit lang. Tasapulan mi. Addan dagiti foreigner ang mga laka dagiti babae, Don Feria. Awan pa'y di may sa. Ayan na ngay. Nagpukaw.
Kasla asok abas talatan nagpukaw. Diyak mo. Agur-ura yan dagiti bus ko dita salas. Asikasuan tayo da. Agbibinayad tayon. Sakbay nga alaan da. Dagiti babay. Sige. Nalpasan ti saritaan tayo. Kat yun ti attache case ang naglaon iti kwarta, Mr. William. Sige. Di kayo agtig na iti dakes. Napalawlawan na kayo. Nga to yung dagiti imayo. Men! Kumugan tayo ita! Amin na! Yes, sir! Nagpulo kayon iti kinagdakas yun. Sa babae. Iso tinagayab iti polis. Kasano ang napasamak da ito? Saan kayon ang makarwar dito'y pagbaludan? Da kayo at dakas. Gapot at di mi itulok. Dakas kayo gayam. Sino kayo talaga? Ingkantada kami nga umay agpasyar dito'y lubong yo. Ngam pasensya kayon. Tanaranaan da kami. Bala! Anya nga inkantada matasasawam? Mamati ka man kan saan, ngam day tagipod no. Kat ita, ikaruyo dagiti basulyo. Adon ti biktimayo. Iso adimi itulok ang makarwar kayo pa'y dito pagbaludan. Gapot adda kami lanta amang bantay kada kayo. Oray adda kami to iti lubong mi nga inkantada. Makit-kita mi latta ti garawyo. Iso addi kay makalusot. Anya? Amin kayo akamang ti grupo yo, adakas at tao. Si babalod da itan. Nalakala ang anapasamak da ita. Gapo, tada kaming engkantada, tinakalaban nyo. Kan maysa, addan tulat tada Prinsipe Agilos, akadwami amang bantay kada kayo, tapno di kay makarwar diti pagbalodan. Katirumbang nga aramidan nyo, agbalbaliw kayo ana impusuan, bareng makarwar kayon to, dito'y pagbaludan. Anya? Ferdi, kasano da ito ay? Nakabalod to yun. Jackpot yan da ito ay. Oray niya mo. Nakabalod maten. Agraman ni Tomboy. Kanda kita amin na nabos na foreigner. Nakabalod na maten. Wan nga rad. Kasladyak pa'y lapat yan. Ay, dagi talo a babae tinang isagmak ka na tayo. Di may isa babae. Kilat ang nagpukaw. Idikwan. Kilat da dimtang. Kat nagadon ti kakadwa na apulis anang kemag ka na tayo. Dahil nga rin ti borbor tsa kanya, Pards. Agpaison sakit ti. Nga inkantada da. Anya? Inkantada? Mamati ka kaditi dayta, Pards. Ha? Aqua? Diyak mo. Inkantada da kaya babae, Pards. Iso naglaka, pinatiliw da tayo kadagiti polis. Kung nadadi tayo ito kano makaruwar diti pagbaludan. Ha? Iso pa nagpunak, Pards. Naskan nagbalbaliw tayo. Tabarang adda pa'y gundaway ang makaruwar tayo. Nagpintas gayam da iti balay dakulas diti patad. Nagdakkal. Wan nga agpaiso. Nagnaadak matan dito'y. Siyak iditi tagaloto da. Sige nga, Rod. Agluto ka manan, tamangan tayo. Kakaiso na analpas tayo, timisyon tayo ditoy. Wan, nalpasan. Ngam amangan no at dapay sumaruno. Ha? Adapay? Ditay amo. Takabayatan ti kaadda tayo dito'y lubong ti tao. At dalata misyon tayo. Kasta ka di ti aramidan dakulas kan apong bubod. Wan, kat agpapada tayo iti akam. No adda misyon da, adamet kada tayo. Agtitinulong tayo para iti pagsayaatan.
Agtitinulong tayo amang paksyat iti kinadakas. Kaskin ni Marikit. Naibaon iti sa bali a lugar, tada misyon na. Iso ti kaadwan iti misyon. Gaputan natin naban ni Marikit, iti anyaman a klase ti pagkad. Nagduduma tayo at talaga iti misyon. Padno dayta. Kat uray adda tayo iti inkantasya. Makatulong tayo latta kadakulas kan apong bubod. Iti misyon da iti lubong, dagiti tao. Itan gagayem tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw iti pannakigasanggasat ti Mortal a Hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong